Wel, 15 gêm heb ennill I Airbus, a mae'n deg deud bod rhaid iddyn nhw ennill heddiw. Os am aros I fyny, chi bas hir gan Phillips dros ben yr amddiffyn. Watson yn rhwydo. Wedi 5 munud ar hugen. Y gŵr ar fenthyg o Accrington Stanley yn sgorio ail gol mewn 2 gêm. Oedd hi'n gol syml o deud y lleia. Sermon yn gadarn. Platt hefyd ar peniad. Platt unwaith yn rhagor. Dyma Lansley, yr ymosodwr tal o Academy Airbus, yn rhyddhau Watson y sgoriwr. Watson yn ei thynnu hi nôl, a mae Lansley yno I rwydo'r ail I Airbus. 32 o funudau wedi chwarae, yr ymosodwr ifanc yn cyfuno'n effeithiol. Palmer, cael digonedd amser I fesur y bas teg at Ryan Edwards yn y cwrt. Edwards ar ergyd I sylw, mae'n gwiroddi ar Watson I gefn y rhwyd ac mae'n drydedd i'r ymwelwyr. Niall Watson oedd o'n gwybod llawer amdani, ond mae'n dair I ddim I Airbus. Phillips y fer at Wolf yn ôl at Phillips, mae'n groesiad da, a Thomason ar y postyn pella. Mi oedd angen pawen gadarn gan Leeds I rwystro'r bedwaredd. Nathan Wolf, di ymuno o Geicona'n ddiweddar yn ôl at Lansley. Lansley di gweld yr hediad gan Watson. O, mi ddylai fod yn hat-trick I Niall Watson. Wel, mae di cael argraff ers ymuno ar fenthyg o Accrington Stanley. Caerfyrddin, ond wedi colli 1 o'i 6 gêm ddwytha. Ond ar ei hôl i'n erbyn y tîm serwylod y tabl heddiw yma, dyma Noah Daly, yr eilydd. Daly nôl at Carroll, mae'n meddwl am ergydio. Rhy agos at y golwr Oliver Byrne. Ergydnerthol gan Carroll. Carroll y tafliad hir yn chwilio am Luke Bowen sy'n o. Bowen yn ôl, Liam Thomas ar ergyd. Mae'n syrthio nôl at Thomas. Chydig dros 10 munud yn weddill. Gol gyntaf ers mis Rhagfyr I Liam Thomas. 3 pwynt pwysig iawn iddyn ni ar ôl canlyniadau neithiwr. Nathon nhw ddim helpu ni ac oeddwn ni'n gwybod yn dod lawr neithiwr bod hwn yn mynd I fod yn gêm bwysig ac gêm mawr ac nath o brofi hwnna heddiw ac nath o hogio sefyll fyny amdano fo. Ac dwi'n meddwl da ni'n llawn heiddi'r 3 pwynt ar ôl perfformiad heddiw. We've had a discussion and we spoke about it and it's all well and good speaking about it and reminding them and I think they understand what the disappointing element of it was. And we can't afford to do that now in this position we're in. It's disappointing. We've started the split very well, but you're not going to go through 10 games and not hit a bump. We've hit the bump today. It's nice to come in winning. Performance-wise, yeah, we were good. We put chances away. It was nice to keep a clean sheet first half, so really positive, yeah. With Penabont winning last night, the gap is getting... It's getting what? We're seven games in, we're exactly the same as where we were 10 games in. So, 10 games ago. I'm not interested in other teams, I'm interested in Carmarthen Town, and that's all I can affect is what happens at Carmarthen Town. It's, people talk about this, that, the other, last night. I don't care. This is what I care about, is Carmarthen Town. And the players know that, we know that, the destiny's in our own hands.